الو، ازيك يا اميره؟ عامله ايه؟ اميره حبيبه قلبي، بنت خالتي العسل. بصي بقى يا اميره، انت سيبي اللي في ايدك كله وتركزي معايا دلوقتي. انا دلوقتي يا اميره كنت رايحه اصلي في امان الله، لقيت خالتك بتنادي عليا، جايبه لي شويه حاجات في الجهاز وعايزه اتفرج عليها. لا هو ده ما فيهوش مشكله، المشكله مش في الحاجه، المشكله ان انا اصلا قلت لها انا وفتحي متفقين ان احنا هنعيش حياه المينيماليزم. خلاص احنا نجيب فوطه، فوطتين، بطانيه، ملايه، وخلاص بقى الكركبه دي خلاص، الكلام ده كان زمان. خلاص دلوقتي احنا في عصر مختلف. قلت لها يا ماما we are different we are open minded. طبعا هي مش مقتنعه باللي انا بقوله، فانا بكلمك عشان يمكن تقفي جنبي. قوم ايه بقى قامت قالت لي لا دي اصلا خالتك ناويه تجيب لاميره، تجيب لها كام؟ 150 ملايه. اميره انت تجيب 150 ملايه يا اميره؟ انت تجيب 150 ملايه يا اميره؟ ليه يا اميره؟ ليه يا حبيبتي؟ ليه؟ احنا هنبيع. اميره انا عارفه ان ملايه يعني باد شيت على فكره. اميره هو مش ده الموضوع. اميره انا عارفه ان هي اسمها باد شيت. طب اميره ورافر، نحط الباد شيت على جنب وندخل في اللي بعده. سيبك يا ستي من 150 ملايه. انت عارفه كمان خالتك ناويه، امك ناويه تجيب لك كام فوطه؟ هتجيب لك كام فوطه؟ طب ما انت عارفه انت كمان عاجبك الكلام ده، هتجيب لك 200 فوطه. اميره انا عارفه ان اسمها تاول، انا عارفه ان فوطه يعني تاول، بس مش هو ده الموضوع. اميره ركزي معايا لو سمحتي، ركزي معايا. دلوقتي لما خالتي تجيب لك 200 تاول فوطه، هنعمل بيهم ايه؟ انتوا بجد بتعملوا بيهم ايه؟ انت وسامح يعني ناويين كل يوم تستخدموا فوطه وترموها مثلا، ولا احنا بنستخدمها تاني؟ ما هو يعني ايه 200 فوطه اصلا؟ والله انت موافقه على الكلام؟ عاجبك يعني؟ ايه ده بجد؟ والله الناس هتاكل وشنا. انت موافقه على الكلام ده؟ وانا اللي كنت فاكراك هتقف في ظهري. طب اقول لك على حاجه، خلاص بص نحط بقى الميات والميتينات دول على جنب، هكلمك يا ستي في الكلام الخفيف. طب انت عارفه اصلا مامتك ناويه تجيب لك كام بطانيه؟ هتجيب لك 10 بطاطين يا اميره. 10 بطاطين يا اميره؟ 10؟ انت ناويه تموتي سامح يا اميره؟ هتحطي البطاطين الادوار فوق بعض، عايزه تموتيه تخلصي منه؟ اميره كلام ما يتعقلش يعني. اميره انا عارفه ان بطانيه يعني بلانكت على فكره. حاضر هاخدك على قد عقلك. بلانكت مش موضوعنا خالص بلانكتس دلوقتي. طب هقول لك بقى على اخر حاجه بقى. انا مش عارفه انت هتصدمي ولا عارفه اصلا. انت عارفه اصلا مامتك ناويه تجيب لك كام لحاف؟ دي هتجيب لك 5 لحفه. 5 لحفه ليه؟ ده هو الحاف المفروض احنا واحد، ولو هنزود يبقى واحد تاني للضيوف. واحنا ايه؟ احنا هنبيع يا جماعه؟ احنا بقى نروح نفرش في العتبه ونبيع؟ ده كلام ما يتعقلش يعني يا جماعه. ايه الكلام ده؟ اميره انت موافقه على الكلام ده؟ طب على فكره اميره بقى ما اسموش لحاف على فكره يا اميره، على فكره اسمه كويلت. ولو سمحتي اقطع علاقتك بيا وما تكلمنيش تاني. بصي بقى انا عامل لك بلوك.